Tuaig an staisiún speiceas ollmhór I BHFUIL sa dodhéantas COSÚIL le blad CROÍ. Bhí a bhalaí ag lonrú le soilse o tead Domhain Bháis. Leistig den halamór bhí creatúir ó arfud na cruanne tar eis bailiú don cruin niu míleata istabhachtaí le Cogadh Réaltach. Siúil an captain Jake Morrison go máltríd an slua. Bhí a aide don ag bretnú go simpli in aite leis an armór lonrach agus na róbait ag sileada na daisialai te astrannacha. Taub tiarde rinne an leifdeanant Amy Foster tablet biheag a iompar. De féach si an a speiceas eile le suile curamacha. Féach arsin, whispered Amy, ag pointe ail le grúpa de creatúir CROÍ arda. Tug na bhórach ag gomhair le cogaidh arfad Leo. Clown Jake. Cluai seada na Daonna CROÍ COSÚIL le deal paebio. Claca G-corp an solas agus shaid siadar ais inda tanna boga baisti. GACH ceapann ac bhí 8 troig ar airde agus pi lámha a chríosnaig I bí pointi geara inionad lámha. Gardonlar antala pi creatuar ag snam ag silead tríd an air. Pi an zenari ag bretnú COSÚIL le taib si dodhéanta as Seo Cogadh. Ní raibh comhlachtai soladacha acu, as crutanna dat rai o noimead go noimead. Nuair a labharsiad, bi an gutanna COSÚIL le gawi 3 waim heanna folam. Na clics agus na buzzes COSÚIL feitidi a rinesiad agus iad ag kaintle sheile. Bi ag suid sliogan duba ag lonrú fawi na soilse. Se se chosa GACH ceapann ag agus bi ceitre lam ag obair ar glea sanna beaga a renne bíp agus flash. Failte creatúir na cruin de fogair guth a lion an hala arfad. Ba an tuasal zath on vorhak an tiúr labrai. Bihi a chob CROÍ ag éiri nios gile agus ag labhait. Inniu taispean faimid tod chai an chogaidh. Inniu crotoimid nach kait fid aun saighdiúirí bas a fáil sa chat. Deirig an hala tiúin. GACH creatúr chastún féachant agus doras ag oscailt ar an mbala BHFUIL waid. An rúd a tháinig tríd rinne suile Jake Lathan. An chead róbait siúil ar tá chós COSÚIL le DAOINE, ach bí sé dhá twair deag troig ar airde. Bí a chreisean miotail argid agus dúb. Doitean dearg a bí an aitar choir gombead suile. Ina lámha, pi airm a bí ag hamle fuinniam marfach. Seo ar naunad garda. A duirt an tuasal zat le brod, Smaoinigh se nios tapula na aun intinbeo. Ní bion se tuirsich riam, ní breithhean se egla riam. Is féidir le stroid ar fead leitanta ganstad, cluai se adar an róbait trasna an urlaia le céimean na forfe, chas a seanchun an slua a scanada, nuaia ad feach se ar chake, breit se fuar isti ní rai aun rudbeo sa solas deagsin. Níos mo róbait a lean. Taispeain na zenari meaisíní a de féad fad. A bhéad do féite agus siúl trí palai. Tug na CLICEÁIL róbait béga ag aitilt a bhog COSÚIL le fórtí féagas. GACH speiceas a chait blianta ag Daonna na saighdiúirí sa orga fuafe. Ní bhéad ar leanaí ag fáil bhaisa chogad a tuilead a duirt taisialaí zenari. Bihi a form ceo ag lonrú agus ag labhairt. Ní bhéad ar de deaglai ag gawinead nan Daonna cailte a tuilead. Meaisíní a troid. Meaisíní a fáil bas.
marimid, rinne an slua for aimeana com hauntaite, CLICEÁIL humana, agus cloigini creostail leonard anta aer. GACH speiceas clown no tais beana cheadu ar am bealach féin, ansinn chas GACH FUIL ar na Daoine. Breit jag mea can a gisid staire, de feach se ar ami a tagnod beag do. Pia fios aitigad ab hi se ag Smaoinigh. Aguscad a tugan na Daoine, de fia fraig an duasalzat. P nota fios rachta ina gut creostail, cadiad na cogaidh meig niula a thairgean sib. Deirig Jake suas go mol, P an halachom chiwin singo geclois fead se a CROÍ féin. Ni usaidimid róbait le haghaid troid, a duirt se le gut soileir, le tháinig an toast ar fead soichindi fada. Ansinn tháinig fuaim nar chwala jake riam roimhe. To saik se mar hum iseal ona zenari, to hase isteach I giclix ona clixen agus rinead fuaim ag glauch ona vorak, pishad ag gaire. Deanan sib magad a duirt taishalai clixon, pia gud agbaz gosuil le féitidi feagach. Usaidean GACH speiceas adai de saighdiúirí saorga, Seo an bealach sibialtachta. Ni deanaimid magad, aduard ami ag seasam in aikle Jake, troi dimid ar gceapann na féin. Stop an gaire, de feach na creatuir ar a chele le meabhal. Quirian sib creatua Domhain Bháis de fiafrai zenari, BHFUIL geo nios dorca. Quirian sib amu ar shaul Domhain féin. Ní shwirimid amu ar shaul a de freagair Jake, cosnaimid yad troide mid arason, nuair a bion rud eigin tabhachtach go leor, quirmid muid féin ar an line. Lach daig corp creostail an duasalzath, is Smaoinigh primitive Seo, nior eirig sib tar an nga fiain chun FUIL a dodhéanta. Is saighdiúirí nios fer yad meaisíní. Tasiad nios laidre, nios tapula, egus nios cliste. Féidir a duirt jake, ach níl siad Daonna. Whispered na taishealaite echtran na chaya tartu féin idotai te angacha e agsula. Clag jake focaili roin te angacha. Ach bi an pri aig conaimar an ceana. Primitive ar ais foolish. Ni féidir leat a bheit dairire fauin cur chuigaseo a duirt an taishealai CLICEÁIL. Ni féidir le haun creatur biteolaioch meaisin cata am heitseail. Ceobhaid de mointir basar neamh-intuartha. Rognaion a mointir troid a de freagair emi. Is an roha sin an de frioch dar fad ar daitewar ceaner vorak am creostail am hain. Dierich an halaciwin arís. Befeidir go distaion am ona Daoine chun teik neolaiocht miliata scherta vorbart, go di sin ba shoyi doib vanach da match o choin blechta I fior. Ligna speiceas sibial taik aire at habhair do chosaint na cruine. Nios mo fuai meanna kam hauntaide leonard anhala. Shes na róbait gosuil le dealbha miotail ag vanacht le hordu teda chwir fead. Iad chuig paircean na catha e behfad agitsen. Pia gecwed de suile derga aglonru le hintleacht shaurga ad fead fad mile plean catha arioma I soitsind am hain. De feak jake timpeal an hala aun oir am hain aile. GACH speiceas a rognaig an gausceanna. Pisiad go leir tar eis chinnead a deanam go raib. An cogaidh ro tabhachtach chun muinin a chur I creatuar bheo. Ni raib ach na Daoine fos a grei diwint go raib roint catanna fiu an rioska.
be míad réid nuaig a theastaion sibha wain a dúirt Jake go gúin níor craid ine de réir mar a críochnaig an cuiniú agus tosaig nan taisea laite ag imiacht pog ami níos gaire do Jake. An gceapann tú go BHFUIL siad geat. Tfiafraig si. An BHFUIL mwy di réich ag a peitstaban, de feach Jake ar na róbait ag imiacht as an halaib hafoar miú forfe. Ní rinne ag a cuid gosa miú tail aun foaim ar an urlar. Glúai seadar cosúil le bas féin fuara gus chinte. Befeidir go BHFUIL muid staborn a dúirt se. Ach is fer liom a peitstaborn na a peitfolam. Las muig den staisiún bí na réaltaí ag fanacht ina dost siorai. Golwat, de finnig na réaltaí sin cógad murab ionan agus aun rúd a chonaig an cruin neriam. Agus sa chogad sin bí an difriocht idir féoil agus miotal ag brí GACH rúd. Trím hitar eis an truinite, bí an Mauro Steve Carter agide brickfesta nuair a tosaig anta alaram aige an dala ag screadail. Per an fuaim tríd an tost maidine ar bunaid Daonna, ar Kepler tetrem hile tetrachead ochto ado beka suil le sian trí faipear. Scheid Steve a chaife agus rit se schwig an Iona Tianes, rit oifigig tairis air sna halai. Bí a gicoid o gaidean na daingean le imni. Bí rud eigin mór ag tarlu. Gad an staid, fiafraig Steve Eigus age brisiad tríd na dwarse. De feach an Lieutenant Ben Hayes suas ona scéalan pai a agaid pale. Sir, dat u airiski a fáil again o gachchan den truine. Dion saig impiracht zaperian rud eigin ar a duktar saighdiúirí choras réalta ag an amceana. Braid Steve ab holgag titim. Saighdiúirí sin dodhéanta. Níl an tineal hachta mileata sin ag aun doine. Leanan na tuairiki ag teach a dúirt an saoircint Kate Wilson óna staisiún. Pí a meara ag aitilt ar na rialhuithe agus teachtaíreachtaí nua le CLICEÁIL. Na cruinne crio stail vorach chuaig dócha táhair an clóig ósin. Stop an choras baile zenari ag seolad comhartaí triocha noimead ina diaid sin. Ar an bepriom scéaléan, leirich le a scéal den truin ne poncanna de arga ag leatad cosúil le galar. GACH bong de ag bí choras réalta faui ionsai. Agus Steve ag fair da trai nios mó poncanna o gorm goderg. Sir, chláig an Captain Tim Brooks. Tá táisiúr again o Gineara Lisa Brooks ag Earth Command, flicker an scéalaíon agus da traig sé. Bí an Ginearal Brooks le CLICEÁIL, ach bí si ag breth nu níos sine námar a mé abhraig Steve. Bí jor cail dócha fáinna suile. Bí a cuid gruaige liat messi, mar a bí si ag rit a lámha tríd. Maur Carter. A dúirt sigan failte. Caitfid tú éisteacht go curamach, tá an chruinne ag cógad agus taimid ag cailead go Daonna. Déirig Steve suas. Cad atá a réolas agen fáin za firian Seo, tháinig siad on imeal seachtrach, tar na chorais marba nach dean aun duine an. Tag siad am róbait nach bafaka muid riam tjana. Tána meaisíní Seo cliste, Steve, foglaimion siad o gachcat, atrayon siad. Roin an scéalaíon chun fiseain cata taispeaint. Tfeach Steve I wafas agus creatuir miotail slíg ag gluaiseacht trasna pairce anna cata eachtran nacha. Pí na róbait zafiran de fréuil leis na tin a chonaig seag an cruiniu. Pí siad níos lú, níos tapula, agus pog siad cosúil le rudaí beoseachas meaisíní. Tuir na vorach a náunaid
garda isteach, lian an general Brooks, dam hile deag róbait gumhachtai te le CROÍ Scrios na zafirians iad itetre uair an chloig, ach sin an Schwid is measa, de fan Steve. Rine an meaisín zafirian staide ar na hauna de gade agus iad ag troid. Faoid eiread an chata, pi afios akugo de reach konas gach de arad, róbait vorak am haru. Nuair a tháinig an daraton de shosantóirí, ma hersiad fishe noimead. Ar an scéalainn chonaig, Steve róbait zehéiríonn ag glacad. Aunaid garda agus a stroikead, as a lámha miotail lom. Rinne an cogaidh CROÍ jarach troid ar eis, agbhog an meaisín nam haid mar gobi fead fad segach ionsaí a tuar. Thala an rúdseana ingach ait. Aduirt an general Brooke, na róbait James zenari, na haunaid clics agus swam, fiú na droin chatha deltar an nua. Foglaimion na zefirians o gachcat. Eirion siad nios fear agus agicioid neamh-de ag éiri nios laig. Labhair an leifte anand. Heis was unastaisiún. Sir, ta tichtairach da fail again on chum hair le co Santa Cruín, clown an general Brooks go gruama, ta siad ag glauch ar chabhair o GACH DAOINE fiú muid. Befeidir gurghaire Steve, ac ni raib, aun rúd grenmhar faun staid. Trim hi ocean, duad siad go raib, muid ro primitive chun kabru le coin paile achtai fior. Atrayon rudaí go tapas a chogad, a de freagaia an general Brooks, ta an chum herle e a dochasach. Seach do fauin sead da be forsa miliata imite. Dana matanoiri ag rit amach as aiteanan le dul I folach. Nua schon raiode an lea scéal ar an scéalainn arís, diompai nios mo pon canna gorma de ag. Pi sibialtachtai iomlana ag eiri tiuin. Cada deanan na meaisíní zafiranseo speicealta. De fiafraig an Sir St. Wilson. Renne an general Brooks de agmhail le bi féidir go gceapann fimid, ach ar alahad ceapann fimid mar sin féin. Lian na halaraim ag glauch agus an bunaid ag ollmhór chogad, sa fad rasail meaisíní namhaid tríd anspas I de trio ag sead cruine de le Daonnacht. Ni raib a fios ag aon taub, cadab hi artitarlu, as pi an cruine og arti fochlaim nach ba fead fai bua a fail a roin troideana le loigig agus claif roi CLICEÁIL ANSEIN. Croit an long iomper agus I ag brisead tríd atmosfér alter prime. Clac an Sir St. Danny Walsh a Reidfiel, nios doichte August feach se amach an fuineog. Tuir an maid a chonaig se a tweed fola fuar. Pi dromkla an flyneid COSWIL le reilig mio tail. Pi na milte róbait skriosta skypte arfud natalun COSWIL le breagain briste. Pi aunaid kaum nora vorak, droin James zenari, agus róbait swam clixen quasta I garnain casta. Pi an amur ab hi lonrach trat dubhaite agus stroikte. Iosa, whispered en kaptein ranfaiti Rian Martinez on suiochan in aise le dani. Se mead róbait a tuir siad an seosios an iomaka de freagair an saighdiúirí auna Kelly Johnson. PC ag CLICEÁIL a hairmdon dechiu huair odf hag siad an long. Agus ni raifse sin go leor, tríd an deatach a déirí an gceapann. De féad faidís na meaisíní zafiran a CLICEÁIL. Cluai seadar ar fud na talún mab COSWIL le mic hiotail ag gicuid breitwari ag squabad ar eis agus ar aghaid. Picuid ag chom mór le Daoine, cuid eile chom mór le trucaili.
Pícuma marfas ortogóléir. Éistigi a gláig Dani ar a criú. Tána rudaí Seo Cliste, foglaimion siad go tapa, nata bhairam doib, chuntú a tuistint, tháinig anlong iompair I dír le knagdrom, tit andor a scuil agus rít físe saighdiúirí Daonna amas ésteid san air each tranach, bháil an bolat iad lai trích. Miotal doite agus rud aigin a shuir I gecuimne do dani doite ein like tríches. Glúai seacht dha oir an cloig a glawig an saighdiúir auna Mark Davis. Rinne se pointe ail I di treo grúpa de scutana zeherian ag glúaisacht idir nana brablach róbait. Ardaig dani a lamchun an criú a stopada. Pí na meaisíní neamh-intuartha ar cógaslat ar siúl ag guardastríd na CONTÚIRTEACH scríosta. Clúai seadar ag sin gótapa cogaidh agus ag suid breiteoirí ag obair. An sin tarla rud I gin aistich. Stop na scoutana zehi, yan is gaire agus chas siad I dreonan doin. Deirich a suile der gamar a rine siad iad a scanad, ach iniona dionsai, ni raib an ach seasam an, a chan tilted a taub am hain cosuel le madra me arbhail. Sein FÁTH nach BHFUIL se ag lamhash, whispered Kelly. Tag meaisíní zapirian aile faui deara na Daoine agus chas siad chun fea chant, clúai seadar nios gaire, ach bhí siad cosuil le neamh-chinte, bhí ag suid am fós nios isle, tuig dani cada bhí ag tarlu, nila fios acu cad muid. Clac an scout zafiran teim aile ar agaid. Squabad a chuid breiteoirí tar dani o chan godi an sail. Rinne an meaisin fuaim CLICEÁIL de bogmar abhi se ag iaraid, fais neis a froise ail nach raib, chel leis, ta ag clair froise ail de arta chun meaisíní aile a throid a duirt Ryan go chiwin. Ta siad aglog miotail igus jorcaid. Is feoil agus gnamha sin. Tháinig chan dina haunaid zafiran nios mo. Pise octroig ar airde agus bi teitre lam aige, GACH acu ag coineai am difriwil. Ash cosue leis natin aile, bihise cosuele meabal ag na Daoine. Ta siad ag reid a fhail amach an BHFUIL muid inam baul, whispered Dani da criú. Tais bean faimid doib go BHFUIL. An noimead a dai Dani a raidfil da traig GACH rod. Tháinig na meaisíní zafiran beo le cuspoir go toban. Deirig ag jequid huile de aga nios gile agus chas ag jequid am suas I de treo nan Daoine. Te agam hael a glawig deni. Shise an cead leas a tarachon chom gasin gudroig se a chwid groaij. Rolad Dani taub ter de brablach de vora guardian agus de fil se taine. Skert a chwid pilear as amur an zafiran ach nio stop se e. Rit Ryan a shle ag se chaint ide róbait scríosta. Rin scout zaparian airacht arianu lena am, ach cloisada Ryan ar bealai nach bead meaisin ar bit agduar. Rinne se zigzag, leim, agus fiú rolad arís ag pointe am hain. Ní raib, coras spriok dirite an am haid in an coineail swas. Tana rudai Seo ag suil le patruin gluai se achta loig siúla, a glawig rian agus se ag tumant taub diade chlúdach. Na bi loig juil, trute Kelly a fointe tri rúd igin go hiomlan CLICEÁIL a deanam. Inionad fanach taub tiar de chlúdach mar a dean fad aon duine chalmhar ritsidi riech I dreo aunad zerian agusi ag beitil le GACH niad abhi itzi. Chwaidig breiteoirí an meaisin armire ag iaraid an iompair neamre a sunach Seo a froise ail.
lámha sé trí mhaire agus scéal sé GACH uirte. Shroid Kelly an meaisíní agus laim ar a droim. Tuair si bairile a raidfil isteach I BHFUIL seam, ina ar múr agus brúig si an drúigs scairt spreacha agus tit an róbait ar an talam. Spriog lag taub tiar den chean adward si, nio chua siad armor ar an gtúl marnar chua siad kamragar ar bit ar bun. Tháinig an gat ina chaos. Pina meaisíní zafirian claraite chun naim de róbait intuartha a troid. Pisiad ag suil le gluaiseach dai riofa tactics loig tiula, agus freagairti corasacha dobagairti. Ina Ionad sinn foair siad Daonna. De ferch dani a an saighdiúirí Daonna Davis ag caiteam salacha I breiteoirí róbait ag dalad go leor kun dúlgar. Dusaid an captain ranfairti Martinez piosa briste de CROÍDAOINE vortak ma chlub ag boalad arna heil zafiran go de tigor bris rud egin istig chwaig an saighdiúirí Daonna Johnson in dairire istich I membrablach daunad. Kaum hnora skriosta agus dusaid a tweed am CROÍDAOINE gecoine an namhaid. Achba Ryan a rinne rud gin a bheda a flé le blianta fada. Fuair se féin a raid ar a raid leis an aunad zafiran is mo roba che annais le go leor tine chunfuag neam a leib healu. Ardaig an meaisíní a cheitre lam go leir chun tine a deanam ag an amceana. Nio rith Ryan. Nio fuair sebas le hagaid clúdaig. Ina aitsin rinne se rud gin nach bhafead fad robat ar bithatwar no a tuisint. Pi se ag éiri as. Mharaig tumo cherde a glauig Ryan. Agus bihi se dairire. Chonaig se na tuairiscio Domhain eile. Bihi a fios aige fawit he aglaig a bihi skartha sibialtak tai a skriosad. Gceapann tu go BHFUIL tu chom cliste. Faik femitse chom cliste atatu. Ret Ryan diriach I dutreo an meaisíní. Bi a aghaid twisted le feag, a shuile fiain le feag. Rinne riom heres preok diride an zafiran yarachta chonera riom, ach nile anan feag formli matamaiti chiula. Gluai se ada Ryan mar fer a bi faui seach, ag seachant am an róbait agus ag grim ar da chos. Rinne an meaisíní yaracht a schroit head, as Smaoinigh Ryan graim agus chwaig se nios airde. Schroit se kofra an róbait agus fuair se an maid a bi a log aige paineal kotabhala. Rinne se a reabad amach lena lámha lom ag stroi se ad am hera arna himil mio tail geara. Taob istig bhi labyrinth de chior kaid agus comfarte anna lonracha. Ni raib a fios ag Ryan kada rinne aunchan akiu, ach bhi a fios aij konas rudai a brisead. Clac se grea mana desranga agus taraing se go de tigur brisiad. Funch se breite oiread io gaire go de tigur brisiad. Droad se a buideal wiske steach sna corais laitri chais diriach chun a feke ail kada tarloth. Roit an róbat ollmhór agus tit se ar ais leim Ryan amach agus ag titim ar an talam a shuile de arga ag splancad agus ag basu. Stopna meaisíní zafiran eile ag droid. Siad go hiomlan mara mesiad ag raid a froise ailcad a pifaik de acudirich. Pi ag gecuid broise a laite cainiochta der ta chun foglaim o chomrak direchtar eis rud gin dodhéanta a foglaim. Pi siadtar eis foglaim go féidir nach an namhaid is CONTÚIRTEACH an tean is cliste no is laidere. Oireanta is an namhaid is CONTÚIRTEACH an cean a BHFUIL
cúram air go leor chun troid le GACH rod ata acu, loigig abheit malaite, de feach dani tart ar a criw, pi siad BHFUIL agus tuairisceach ach pi siad beo agus ní na meaisíní namhaid, ordu, ise Seo an sarsint Walsh, a duirt se isteach ina radio, talimistear tuerling de alta prime slan, Seol an cead ton. Os acción, pi nios mo iomproiri Daonna agdul sio street an deartach cheana fein. Skype an nuacht fawi bua alta prime a fudna cruine nios tapulana solas. Ilarionaid ordaite arcea Domhain de feach ginearalta iachtranasha ara giquid CLICEÁIL neamh-intuartha. Tarla an dodhéanta, pi DAOINE egintar eis na zapirians a buaileann. Sheasan Gwarneal Pete Adams iseomra cogaidh an friom long down nan Liberty's Edge agus de feach se ar an taispeain tactics. Petri Domhain saur in aiskele seachtan anuas. Bachfuil go raib GACH buanios eascana an chean dirianach ach pi a fios ag petenios fear na muinin abheit aige. A tiarna, ta fadhab again a duirt an captain Lucy Stone ona staisiún, tana zafirians ag oiriunu, taispeanan na tuairisi is deanai go BHFUIL siad ag atru a jecuid tactics, clown pite, pise ag suil laiseo, taispeain dom Leon an Skylean molefisiain chomraig o Chattanooga Geneva. De feach pete ar saighdiúirí Daonna agdularagaid ar fud pairce o scailte agus meaisíní zapirian ag lámhach o foischo santa. Ach bi rud gin difriúil an wair seo. Ta siad ag spreogdíriú difriúil a duirt an Lieutenant Schwarneal Julie Brooks a bhi tagtha ar maidin o Earth Command. Feach ar a giquid patrún spreogdírite. Chonaik pite freisen, ni raib na meaisíní namhaid ag iarrait seatan a cruine a rioma a tuilead. Ina ionad sin, pi siad ag lámhach I bi patruin leatana, ag speiceas pileir agus lea sanna lea saya ar fud limister mor. Pi siad ag foglaim chun de leail le glu aiseacht neamh-intuartha Daonna, cliste adam haig pite, mura féidir leata tuarca rachaid duine eigen, lam haig GACH ait abhafead fad siad dul. Ach agus iad ag feire, tarla rud aigin aile ar an Skyleán. Pi saighdiúir Daonna darb aim an captain Nick Turner gafa taub tiar de palabriste. Pi na meaisíní zafiran timpeal air, agus pi a giswid lámhach leatan ag cogadh a clúdai, bachoir go raib Nick marb. Duad aun an ailis loig chuil nach raib bealach amach aige. Ach inionad geilead no fanacht le tartail rinne Nick rod eigin a chuir awib gaire ar pite. Do saig se ag gaire. Seol an fuaim go soile trid an taifead comraig, pi Nick ag gaire mar a bi se direach tar eis an grean is grean haire sa CROÍ a CLICEÁIL. An sin sheas se suas, fos ag gaire, agus siwil se direach I ditrio na an arm namhaid. Rinne na meaisíní zafiran amhras. Brat a giquid praetoirí aun egla, aun fatruin strus a leirig seasam deirid adocasach. Ni raib aun chatagoir inag slairfroi ail do duine a fuair a bhasfein grean har. An noimead sindem herbhal, chait Nick da granaid agus laim se ar an taub istich I gucraid ar. Clacna plescanna le latan foist namhaid agus tháinig gultaca
nigtun an jab a criochnú. Conas a bhí a fios aige go noibreod sé sin, a diar an Captain Stone, rinne Julie awib gaire, ní raib a fios aige, sinna an point. Mótaig sé tuig ní dean an do chuid tactics, chal loig chiwil a sio rabit, caitean tú ac mhaini amu, to gan tú rios gai ganga, dean an tú chinti bunaide alfais neis ne amiom lan. De fech Tony so as ag an meaisíní ollmhór a Lyon an seomra ar fad. Fréab a tiorcaid le solas fua agus rin a breiteoari monatoireacht ar a gluaiseacht ar fad. Sia a de fréagéir Tony. Is sin a deanan Daoine again. Minich dostraites délig an riom hair. Tais beain domna riom hana. A treoraion doroghana. Rinne Tony gaire diriash mar arine nik. Nil aun riom hana an. Buaileanta tan na fios agamkad a breitean kurt. Freab solse an riom haire go tapa. Bhise ag jaraid rúd egin a froi seail na graib oiriúnach da claru ar bith. Sain hini cad a breitean kurt ni féidir liom a duir Tony. Sinna an pointe, ni féidir roin trudaí a shainiu no a riom. Caitfid tú muinin a churiontu. Twaig an intlecht shaorga in a toast ar fead roin soichin fada. Nuair a labhair se arís bhí a gut a traithe. Bhí rud eigin cosuil le me arbhalan. Ta se seo dodhéanta. Caitfid GACH chinead a bheit bunaithe ar anailis loig chiwil ar shonrai ata ar FÁTH. An caitfid de fiaf raig Tony. Siwil se nios gaire don riom haire. Cad mar geal ar gra. Cad mar geal ar dochas. Cad mar geal ar troid ar son rúd eigin a shraidan tu an. Fiu nua a der na se an san na go gailfid tu. To saig tiorcaid an riom haire ag sprea chad. Deirig de atash o roin paineal. Pi an intleist shaorga ard age raid tuishint a fail ar choin chapa nak raid bunus matamaiti chiuil aku. I raid a duairt an riom haire. Ni féidir le he raid a throga motuchana cha a riom. Ni féidir gniom harta a twar bunaite ar spregtai neam ploig chula. Sine du FÁTH bi a duirt Tony go bog. Ta tú ag jaraid Cogadh a troid le mata ach níl Cogadh fáoi uim reacha. Ta se fáoi DAOINE a ta sasta bas a failar son rud eigin nios mona jad féin. Rinne an riom hair fuaim cosuil le miotal ag screach agus ansin chwaig a shwalse amash go deo. Ar fud na crinne, tháinig duairiski isteach ar meaisíní zaprian ag jompar go aistech. Pi roind ina seasam gan gluaise acht ar fead buaileanta, mar apad ag Smaoinigh ar rud eigin rochesta le tuishint, to saig sin aile ag deanam botuin tactics, ag testiu iad féin wair a bisa bisiad chinte, I gceapann roim heseo. Pina róbait ag foglaim dirich, mar a bisiad dertachun a deanam, ach bisiad ag foglaim nach bafead fai a naimde a tuishin tri loigikam hain. Bisiad ag fail amak an taon rud neamh-intuartha ag gicruthai theoiri doib riam. Go BHFUIL wairianta an forsa iscumhachtai sa truin ne CROÍ DAOINE geilead. Pi an Domhain Bháis zapian ar fionrai sa spas cosuil le sfear miotail dorcha. Pi a dromchla cludei te le monarchana ollmhóra a bihi ag togail meaisíní cogaidh ar fiadna gcead tabliain. Sheas an taishealai Tony Martinez ar droicad an frioma loinge fleet Daonna agus de feach se ar asprioc deirid. Tuai riscion GACH long go BHFUIL siadreid, a duine uasail, a duirt an trean Fort Beth Parker, tana fleet achtranacha in a night freisin, clown
Tony agus de féach sé an taispeantas tactics, don chead wair sa Seo Cogadh ní raib Daoine ag troid inanaonar. Bhí na longa a tháinig san ó Domhain speiceas bailite don chomrach deirid seo. Bhí longa CROÍ vorach, longa cio zenari, agus róbait lua CLICEÁIL agus nam in aitile longa cogaidh Daonna. Ach bhí a fios ag GACH doine go de talód an fiosomrach dromsla an Flaenéid. Maor Anderson an BHFUIL Domhain Bháis de fiafrai Tony istich ina chumar said, an iomproir trupai down an doshais. Rinne an Maor Chloe Anderson a trealam a CLICEÁIL FÁTH. Timpe alwirti, bí cuig chead saighdiúirí Daonna ag ollmhór don chomrach de féad a bheit ara gicwe deirid. Písiad dar stíchet I befad on guriad chomrach mearbhal sin alta prime, reid mar abhaid siad riam a de fragair an scéal. Is an spriog fos an cean sea trú larnach, deim niod an casta. Der feisnes gurb an inchin a realaion GACH meaisíní zapirian sa CROÍne, dún agus riochnaíon an Cogadh seo, de féach Chloe tart a saighdiúirí. Bhí siad tuairseach eagla agus I befad on baile, ach bhí siad fós anseo, fós reid le troid. Sinna rinne daoine diop. Chwala tú an scéal a glawig si amach, mór an misean aile a daoine, deimis ab haile. Deirik na longa iomprora on baflit agus rasail siad I treo an Flaenéid, de reir mar a bris siad trid an atmais fear, Leonard an speir letine namhaid. Lámhach staisiúin cosanta zefiran trutanna fuin nim alasad an dochadas cosuil letinte alaine marfacha. Ach bí rod gin difriúil fawi tine an namhaid. Ba chosuil goraib se randamach neamh-intuartha. Pina meaisíní abhiot ag riom cursai idirceapta forfeanois ag lámhach go fiain. Ag cailed níos minite namar abhuail siad, tá siad mearbhal a tag an captain dan foster fawi de ara agus a iomproir ag CROÍDAOINE ó beagnach buaileann. Tá fad hab ag na riomhairí camraig ag Smaoinigh am go díreach. Ba léir an chúis aluaithe a tháinig na daoine I tír. Pína meaisíní zérian a tháinig chun buaileann leo ag gluaiseacht go aistich. Stop roiint I lár an chomraig chun féachant an speia. Siúil tin eile ag seorcail mar abhead cailte. Bhí cúpla ina seasam gan gluaiseacht a suile dearga ag breabad a brisiad sios a whispered an sair sint, Rob Hayes agus ag féachant ar lauch zaparian ag raid a am a lámhach fawi. Trísúla gcuim neod seconas a oibriú. Twig Chloe cada bhí ag tarlú. Bhí na meaisíní ag foglaim ó GACH comrach le daoine. Ac inionad ab heit níos leidre, bhí siad tar rúd eigin a foglaim ab hí a scriosad iad on taob istig. Bhí siad tar foglaim nas raib a naim de loigtiúil. Bhí an ion sai ar an gasian seatrú casta di friúil le haon siomrach a bhí ag na daoin. Bí cosainti zapirian leidir, as bí siad an oibriú ag meaisíní a Smaoinigh ag teistiu iad fein. Hui bí abhiod ag gluaiseacht le comhodú fuafe anwas ag cuamoil, gan cinate faoina go clarú féin. Tug Chloe a fuarean trí chonari land de naim de mearbhail.
rinne roind meaisíní iarach troid ach stop siad leith bialaig trina na ion saithe mar a bead ag fia frai cin FÁTH a raib siad ag troid ar tora bith. Diompa chin uile na Daonna go hiomlan cailte I riom hanna crioch nod go deo. Am hater a glawig an priobhaidech Eric Walsh. Ta an doras morchun tosaig ach ta rúd aigin aisteart fawi na gardai. Tfeat Chloe agus jonaig sise laud zaprian ollmhór ina seasam oscom hair an bealaig isteart chuig an riom haire larnach. Ach ni raib siad I suiom hanna kosanta. Ina ionad sin pisiad ina seasam o sa cheile ana arm ar foluain. Ba chosuil go raib siad ag ble chineal comhra. De reir mar a tháinig na Daonna ingar, chaschan de na meaisíní I treoiad. Bihi a suile de arga nios doimne namar isgnach, ag breabad cosuil le coinle ag FÁIL Bháis. Saighdiúirí Daonna, aduirt se le gut landstatach. Te astaion cúnam wain, blinkt Chloe I iontas. Cúnam le cad, buishint ad freia ger an meaisín. Ta ar son rai com raik anailiste again. Saru adorog hana tactics gash prion sabal loig chuil. Ach bainean tu boa amach, ni féidirlin ariom conas is féidir seo. Chuaig meaisin aile chunsin. Is abe priom treo ar foglaim o tarlai com raik. Ashta raidi cruthaithe ag foglaim oit ina geclaru CROÍ. Taimid ag FÁIL rud aigin ad faedfa ag laoch amras. Tui Chloe go raib si ag fea chaint a rud aigin na tarla riam roimhe seo. Intlecht shaorga ab hitar eis foglaim iad fein a chestiu. Bhi na meaisíní chom meitsin ag foglaim gur foglaim siad anta aun rud ad fead fad iad ascriosad. Amras ta afios again. Go BHFUIL muid nios fear na ein titis bhunusacha ingach bealach intuartha. Aduert triu meaisin ach buaileann tu muid go seasta. Crutayon se seo paradoxa loig chuil nach féidirlin a réiteach. Beféidir aduert Chloe go curamach. Ni cialaion abheit nios feara abheit nios fer. Freab suile an mhaisin nios tapula. Bhi siad ag iaraid an di friocht idir na focail sina froi seail agus teip ortu. Minig deilig siad chuir Chloe Smaoinigh ar GACH comrac ab hi aiti, ar GACH cara a chailsi, ar GACH cuis aliansi ar aghaid nuair aduirt loige gurshoir di eiri as. Tatu nios tapula, nios laidre, agus nios cliste na muid. Aduirt si, ach tarod eigin again nach BHFUIL agat. Ta cui seana again le troid a tean nios faide na claru. Troid dimid ar son gra, ar son docheis, ar son an shredim, go BHFUIL roind rudai fiubas a FÁIL doib. Bhi an meaisin in a toast ar feada noi mead fada. Ansin, chan archan tita narm ona lámha. Tui gimid a duirt an shead maisin. Ni laochra nios fer sib. Is laochrai sib le cuspoir nios faide na bua. Sin an FÁTH nach féidir leat a shárú trí loigig am hain. Seas ar leat aob a duart Chloe go chinealta. Lig duin seo a criochnu. Clacna meaisíní on doras gan frio taiocht. Bihi an cheach deirid foglam ta acunar cheart daga cruthai theoiri riam iad a mahuinead. Go BHFUIL roind cogaidh nach féidir ab hotchan trí bhéitseart. Ach trí creidúint I rud gin nios mona tú féin. Taob istig de seomra an riom hair lánach fuair Chloe an friom intlecht ab hitar eis an meaisin cogaidh zaprean ar fad a ordu. Bhi se ag dúnad
e féin sios teanna féin nuair a tháinig si. Tá GACH straitées féidir arda riofa agam e dúirt sé agus a seoilse ag dul I laghad. Tá GACH gas tactics analysíthe agam. Ach ní féidir liom luach an siomraigh ar songra a riomp. Dabri sin ní féidir liom a buaileann. Tháinig an meaisín mór ina tost, agus arfud na CROÍDAOINE stopgach róbait zapírián ag droid ag an amceanna. Níos Daonna agus an fleet Daonna ag dul abhaile foiir an taishealaí Martinez dar cur on Domhain Bháis Réaltach a joy rite. Bí an déit de recht gairid at tabhachtach. Ter steig watu foglaim o churchuige an chine Daonna I lith cogaidh. Tugimid anoas a duirt an tianfod ze on vorak. Tistayon nios mona tek neolaiocht nios ferchun bua. Tistayon laochra a fios cada troid siaddo. Rinne Tony awib gaire agus e agfeachaint amach arna realtai. Nio tháinig muid chun róbait nios fear a taispeain duit a de frea gair se. Tháinig muid chun quim neam ort nach mbuaileann na buana is mo ag meaisíní. Buaileann iad ag daoine a BHFUIL an oiread sin cúraim ortu gúrchuír siad a saul ar an líne ar sonrúd gin a creid siad an. Bí an cogaidh tart ach bí an fior bua di reach ag tosu. Don chead de wair I stéir réaltrach bí saighdiúirí bunúsacha agus saorga ag troid taob le taob. Solá troid na meaisíní loigig agus feachtúlacht sé go solá troid na beat hais naisi an tí ann rud nach bhafead fad ann riom haire a atrútú. Cuis le troid a tean níos faidena mantanais am hain. Sa deiread níos sharig an chine Daonna an truine tritine níos fadar. Pwaich siad trí mahuinead don schwinne go BHFUIL wairianta an amis leidre sempli an misneach li.